Arakoze cyane MC Muhire, Imana imuhe umugisha. Barakoze abakozi b'Imana, bashumba ababyeyi bacu bavuye kubwiriza. Imana ibahe umugisha. Guhugura, kuduha, kutwigisha. Bavuye kutwigisha. Imana ibahe umugisha. Umwigisha wa mbere. Yego. Umwarimu wa mbere yatubwiye niwo mwigisha. Yatubwiye kukumenya igihe cyo kuvuga. Ndagira ni nkayo yari topic ye cyane. Kumenya igihe cyo kuvuga n'igihe kitari cyo kuvuga. Mu bintu byinshi yavuzemo hari icyo njewe nagize kinini kurusha ibindi. Ni ikintu yavuze ngo ukwiye kuvuga baguhaye kuvuga. Ukwiye kuvuga nk'uko umuduhaye kuvuga. Ugasubira ukavuga igihe uzi neza ko ibyo ugiye kuvuga bidafite abo bibibamo amacakubiri. Yego. Icyo gihe uzatambuka uvuge. Nuko twaye tuvuga muhamudutegera suko twaye tuvuga amagambo asize umunyu aryoshye cyane. Nuko mwaduhaye ngo tuvuge. Nuko gusa twaye tuvuga mu wakati yo kuvuga yacu. Ubwo hajemo amagambo abiri. Ushobora guhabwa kuvuga, muri kwa guhabwa kuvuga icya kabiri menya icyo uvuga ko kitabiba amacakubiri niko yavuze. Wahawe kuvuga. Okay. Uravuga iki? Nimba uhawe kuvuga ariko icyo ufite kuvuga cyo bibamo abantu amacakubiri. Subira hari uhungura intebe wikeho ushimira baguhaye umwanya. Aho kuvuga ibintu biza gucamo abantu. Ukwiye kubireka nubwo baba baguhaye umwanya. Hari umugabo w'umunyabwenge wavuze ngo nabwo nza ntekereza ko yabivuze kubera impamvu z'uruhuha rw'abantu b'iki gihe. Aravuga ngo aho kwandika nk'ibibanditse hano ubu yabyanditse hano kugira ngo tutarenga, yanditse ibyo tuvuga tugenderaho hano. Waravuga ngo ahubwo ngo tuze twandika ibyo tutavuga. Nubwo tutobishira hano ku rupapuro, reka tuze tubyandika mu mutima, mu mutwe. Igihe mvuga ibyo ndakwiriye kuvuga, nzamzandika simbivuge. Nze ngira ahantu mzandika mu mutwe wanje igihe bambaye hano ngo mvuge mbe nanditse ibyo ntavuga. Yakoze no ku kintu ngo cy'ubwenge. Yego. Simpanibuka munsi nimba ariho yaje gutanga urugero rw'umuntu adafite umuco aba ameze nk'inka yavuye mu kibuga yatorotse izayita yazimiye. Izita ihindurirwa izina ikitwa inzimizi. Iyo umuntu yavuye hano muri uyu muco azakora amakosa menshi ibintu byinshi ahita haba ibintu byinshi ahayakorera inyuma y'urugo n'amazina aba yagize amazina menshi. Yavuze no kwizina. Ugira amazina menshi mu gihe wavuye mu muco muri kano kantu kano. Umwarimu wa kabiri nawe hari icyo nza kumubaza nanje igihe cy'ibibazo. Yego. Yavuze ngo tuza tubashiraho tubataye imvane abapasteri tukavuga ngo ibi byose turimo kwikora hano abasore hano ku gatuti ngo byarapfiriye imuhira. Ariko hari ibyo baza bakorera hano ariko imuhira wasanga imuhira ugasanga bambaye amasogesi bambaye ibirato. Mwahura ukabona afite ubwenge ntagukandagire imuhira, ariko akaza kugukandagirira. Ariko mwahurira hano ukabona aragukandagiye kandi yara imuhira afite ubwenge. Imuhira turabana muri quartier tuza dukandagirana. Imuhira ni afite ubwenge. Yambaye isogesi ziwe yazifunze n'ikirato yahambiriye. Ariko yashika hano akacambura agakuramo isogesi akankandagira. Wa muntu umwe tubana imuhira. Iwabi muhira baba ku gitsuri c'abavyeyi babo baha abavyeyi muhira. Ariko bagera hano ku bandi bavyeyi bakabakuriramo isogesi. Bakakuramo isogesi kandi zimwe ntiziba zinafuze. None uraza kudusubiza se abo bantu ni mwebwe badafata nk'abavyeyi nkuko bafata babimuhira? Yego. Cyangwa mutubwire nimba tuzega kumenya kujya tuza tuma kuvuga ngo sitwebwe ariko ni wowe uhawe dukurikira. Saba ari hano ni wewe wasibye. Nimba ari kujya zavuga byose tuza tubibashinja mwebwe. Mudusobanure nimba ari mwe namwega mwikosore. Nimba ari ikibazo cacu twe tuza tuza kubakurira isogesi hano ariko imuhira tutozikurayo nabyo muraza kubitubwira. Yego.
igitangaje nuko umuntu akura isogesi hano, reka dutange urugero rw'isogesi no gushinga amaheneka hano, yego, no kuja nk'umubyeyi uri nkahariya nkirukanka nk'ubundi umuntu w'umugabo kaja kwa kuriya mukecuru yazanye ibitenge bibiri ntabwo yazanye bitatu, nkiruka nkaja kumwaka kimwe, ndamwubahutse mwambuye ubusa ndakizanye ko ndagikenyera hano imbere y'imfura zingana gutya. Ariko warangiza kuri kamera hariya ukabona pasiteri wicaye imbere nawe karakoma amashi kuri bijya bya mwana hahinga amaheneka hano. Ayo mashini yazatuma tuvuga ngo ibi nibyo bigeze, duhita tuvuga ngo ibi nibyo byiza. Buri muntu atanga urugero atavuze, niko umwigisha yavuze. Nimba umuntu yoshinga amaheneka hano kabiri agakenyera urupanda akaza arusubiza inyuma nk'uri mu mbeho, bahindukiza kamera tukabona umushumba karagira atya karakoma amashi cyangwa karaseka na karagira umutwe. None ingaruka ejo bundi nzakora ikirenze kiriya. Yego, niba ari bibi biba byaracitse, ariko impamvu bikiye bigaragara nkaho hari byiza, hariho ka support k'abashumba bagenzi bacu bahaye baguma harakunyu bashiramo. Niba ari bibi rikabicika. Kandi umushumba yavuze umwarimu ngo kuvuga ushobora kuvuga uvuze, ushobora no guceceka, ariko n'ubundi ubuvuze igitsure c'abavyeyi. Nimba umuntu akoze ubucafu hano ntuvuge, ubuvuze ko mushigikiye. Yego, ubu mukumitiye amashi, ubu musapotinze, muraza kudusobanurira. Ikindi yavuze ngo ubwenge ukwiye kuvuga baguhaye ijambo. Urebe nka Bishop ko nariko ngira ngo yabari baduhinduriye n'indi mikrofone dukoresha imwe yayikoresheje, bampe ngindi y'umugozi ariyo nkoresha, ariko none afite mikrofone ngiyi urirukansa uraje wowe urayimwatse ko ndatinya kuyikoresha kubera ko yazayikoresha kandi nabiherewe uburenganzira, ariko wowe kuraza kuyimwaka bataguhaye uburenganzira. Uri seraza, uri kirara kirenze urugero. Abandi ko baratinya wowe uraje ngo yayingo nukuri kose, ngo nubwo uvuze ngo turabesha nk'umusaza ungana n'uyu ukaza kumubeshera ugatuti ngo pasiteri ni inshuti yanje, kugira ngo ubone uko wica umuco, kugira ngo ubone kuramwagaza, kugira ngo wica umuco. Umuntu ukora ibyo kera abari yanka yahinduriwe izina. Tufashe rero hano, tufashe bariya bagabo baza bavuga ngo mwikanisa ngo n'imico ngo ibiki ngo ubupagani. None si bidukora hano byo kuza kwaka abashumba no kububahuka ku gatuti, nibyo by'Imana, niwo muco mwiza ko turavugana nawe. Birashoboka ko baba bari hanze ya hano, ni ibirara ni baseraza, ni inka bahaye bashaka, kandi nayo kiragenda ishaka izindi. Niba dufite umuco mwiza imuhira nkuko umushumba yabivuze, warimo bwiriza hano, warimo wigisha hano, yavuze ko ngo biza bipfira imuhira bikaza guturikira hano. Niba biza guturikira hano tukemera bikahaturikira, uwo si wo muco mwiza rero. Tukwiye kubisubizayo bigaturikira hanze. Bize bigisha guturikira handi, bireke guturikira imuhira tubirukane, hano ku gatuti tubirukane bije guturikira aho biturikira. Yego, nta muntu ukwiye kwaka umushumba mikrofone. Umushumba avuze ngo ni muri ya discipline n'ubundi umwarimu wa kabiri yavuze. Yego, umushumba avuze ngo umwanya uragiye, hari ibindi tuza gukora, ni mururuke. Imbaraga ubusigaranye gusa nizo kururuka, nizo kuvana ku gatuti gusukamanuka ukagera mu ntebe yawe, nizo abagusigiye nizo mbaraga gusa ubusigaranye, zose abazipfunyitse mu ntoki. Wowe uzukura izindi hezo kuvuga ngo yaye paste, ngo yaye ngo nukuri ngo urabona amara nabonaga nabajanja bakavugaga ngo ni umwuka niwe azababeshera. Waranze ari n'abazababesha ngo hari ukuntu mbaye ngo ubwenge bwa mabushira. Ugize umwuka uragufasha ubwenge burashira, ahubwo ukwiye kugira umwuka uvuga ngo nubishe ku bwenge bwuzura, kubera ko ntari mfite umwuka wera yakugezeho kintu cambere aza gushiramo ubwenge, aza guha ubwenge. Ariko wowe uvuga ngo urashize ngo ubwenge ngo ndanezerewe ngo numva ubwenge burashize, wari usanzwe uri igifu ngo sinzi uko uko utamenye sinzi uko ubaye wowe ntukuzi, kugira ngo ubone uko ukora amakosa. Nta muco ko baragushaka, ko baragushaka, bafite itoroshi ko turagenda tugushaka kugira ngo ugaruke hano mu muco. Kandi ikibazo afite nuko atazi ko twaye tumushaka, karashaka abandi, nawe ari muri liste y'abaye bashaka abantu. Ayaye sinzakunda pe, ayaye twaye tugana hariya ku musozo, abantu bagaruke hano ku muco.
umwarimu wa ndakeka ko uwa mbere yavuze ngo umuco nirwo rugo tubarizwamo, ariko umuco ni urugo. Umuntu wavuye mu muco ari hanze y'urugo. Yego. Kandi amabwirizo yose atangwa mu rugo iwe ntahayamugeraho. Bamwe ntibaje kandi bafite umwanya kubera ko bari hanze y'umuco. Bamenya amabwirizwa yo mu rugo ko uyu munsi hari amasomo yo gukomeza kuduhugura kubijanye n'umuco. Ibo bateze bari hano hafi mu makaritiye ngo ubwo bijya byose bidahari. Ani mubishaho umukunga wavuye ariko ni mwiza. Naje gusanga ari mwiza cyane nuko nubundi ijya discipline pasteur yavuze ntayirimo. Ikintu cyose kibera hano ni cyiza, ariko ko kirakorwa gute mu ihe discipline? Nibijya yavuze kwambara yabivuze yabikomojeho, avuga ko kwambara yagiye avuga iyo byagiye bihera amazina amwe simpenye. Yavuze ko niyo wambaye gusa ubuvuze ngo buvuze. Bundi kwambara naje kubikuramo ijambo rikomeye yigisha. Ntabwo umuntu yambara kubwe, umuntu yaza yambara kubwa abandi. Niyo mpamvu tuza duhura na Moses, reka mutangeho urugero, kamubwira ngo wambaye neza nuko ari nje yambariye. Ni nakubwira ngo wambaye nabi nubundi nije wambariye, nije ushinzwe kugukontorora uko wambara. Nuja kwinjira mu nzu uri mu kiyo, uza wireba uvuge ngo suku nambaye ko nambariye abandi. Abantu bose abatoya kwanza mu myaka ufite abo nduta nibandeba baranyigiraho, hari ico biga kuko ko ukwambara kose bo kwigiraho. Abo tungana umuntu yambarira abandi. Biriya abakobwa baza bavuga batoya n'abamama biki gihe bituvuga ngo abiki gihe ubwo hariho n'abandi baza bavuga ngo yengo nukuri ngo Imana ngo izireba mu mutima. Izireba mu mutima naje nkareba aho wasize utambitse. Kuko gasindi Imana izireba mu mutima. Imana izireba mu mutima naje nkareba hano ino. Kareba hano wasize. Ngo yenga Imana yo ngo bituri. Ngo ese ngo umuntu ngo we waje. Ngo hareba ngo twasize. Aho. Nzangira isoni cyane hayivuga ko Imana gizireba iriya tutabona. Niho izireba. Ariko yadusigiye hano inyuma. Twaragabuye n'Imana. Imana yadusigiye umuco. Yaravuze ngo ndeba aho mutabona. Ni ahandi inyuma musiga naje tuharebane twembi. Niba ugiye gusohoka ugiye kuja hanze, abantu bunyine basigaye baja kuryama bakambara imyenda, babyuka bakambura ubusa. Ari mu gukosha pe. Akambara kubu mumbeho. Umuntu basigaye barana n'amasogesi. Bamwe akambara n'amasapu. Bari no kwambara amasapu kugira ngo yikwize amahuza abiri mu gituza akuzura neza kamera nk'ikigori. Ariko yabyuka mu gitondo agiye kuryama ari wenyine ni mu mwijima ni nijoro, ariko yaje hano kuyibarabara akaja yambaye ubusa hari amatara ku manywa. Nuko utamenya ko ukwiriye kwambarira abandi. Yego. MC wakoze cyane. Imana iguha umugisha. Murakoze cyane abavandimwe.